Kaito kaham, praise the Lord. Bini khairok ma hamzak mara pai flya. Haina hai o sarik fang zorawo. Keplai zora. Hallelujah. Kaito ni kogo sen kuplung englai fi man finai tini haina hai. Lam soko norok jotono. Kaito kaham. Praise the Lord, hallelujah. Kaito kaham. Ake seng mia serenglai mani. Teki sisa bokocho seng serenglai nai tini. Seng saiman ka gwnang rok invitation man mano sak nangjaglia. Borok reject khlaikya. Ani jaga nainani, musuk morognani, korai kanani, okay? Ani gari ketal, bike ketal, kajama ketal. Obo haike gwnang rok excuse khlaikya. Asuk invitation kahamno. Okay? Samung ter ni saw. Ar kolom tipu kiklainya nangya. Rang borona nangya. Thangi saina simisi. Chukna habo bahai no tabo. Rang khoksabo nangya. Kolom tipu kiklainya nangya. Aro molbrum nilangma. Okay? Mini. Nang nizini klainya na bagai. Tabuk tam nang ke only je invitation din thani shop paikya. Okay? Jisu Kristo bai thang nini bagai je osung saraf paikya samung parik lang khabono poitu klainani. Okok no tabuk kothoma kaham te good news. Obno je accept klainai. Je Jisu na accept klainai. Yes, Jisu no ani bagai bebakani poitu klainai. Te bakau thai klairanai. Hallelujah. Bini bagai na molbrum ni langma. Orang gwnang rok se reject khlai phano. Gwnang rok se reject khlai phano. Je lama ganao tongnai bikha sanai bigra rok. Yakung yakmanya kebang maham yaklai jagro. Keo phano Jisu no reject khailia. Khushi khushi jotono accept khlai kya a invitation no. Te achamung te ro sabo mahap kang ke borok se. Je puila invitation manaya gwnang rok bahai phano malia ni sao. Ater busuk se tongtho, busuk se khatung khaja, busuk se alaida. Yes. Nang ang tini sengsara se bigra sijak phano. Chukna hao nang sek ang sek alaida te keu tongla. Abo sengsa ni borok bahai pan manla. Kaito kaham. Praise the Lord. Nang tabuk loko bigra no sijaki tongo. But nang ang je jaga thangi tongo. A jaga o sengsa sa simisi. Ar bial kari awap kari. O sengsa ni gwnang ni gosi tongnai ro. Abo ni bahai pan manla. Kaito kaham. Abo no seng Mia serenglai mani. Luke chapter 14. Verse nga kitchen 15 isimi or 16 isimi porilai failai mani. Okay, come, the banquet is ready. Ringzak male ringzaka. Tiar bole faidi. Okay, chamong pandao hapai sidi. Abose osung saro gwnang. Okay, ani jaga nainani. Ani musuk ani korai, ani bike, ani gari, angkai jamu ketal hani excuse kailai kya. Asuk keplai chamung tero. Chamung pandau ko se khop jaglia bro. Bro ni je tongmano se bro. Belai important ng siba. Invitation je shokpai mano sak nang jaglia. Jisu Kristo ninani thani o kaitani hamjak mungi shokpai kya. Tini kebang kuk borok no sak nang jagya obono. Oje mthangjak mung kok no kothoma kaham no Jisu ni kok no. O Jisu no. Piaba je sakhamya bemar kerei bigra o sengsaro mungsanat phano. Okay. I ani haikaba obo ani nei khabera jaknai kerei bororo
Jepro kotoma kaham no kanao Jisu ni kong no kanao kalai sakano pat sakano tam kalai ke accept kalai now accept kalai na mambagi tam gitang ke o jagao o je paithago. Okay, the poor, the cripple, the blind and the lame ni so a bigra yakung yang manya. Okay, mokol kana bebang je invitation manero ihi hinli ake phano logi logi ne accept kalai kya sogis tongi bai kya cham tero enjoy kalai tong bai kya. Hallelujah. Na kisa pun jebro doubt keringo Jisu ni facing. Jisu Kristus je cross hakat thibani awani bagai. Bini thei kochok mane ani bagai. Bini bahan sekak zak mane ani bagai. Oke bon ani bagai cross hakat thiu. Tei kaplai ke thange basa firu. Ang bakabai poito klayo. Ani Jisu ani subrai. Aba hake je accept klai na ro. Kisi sapon doubt kerike. Sondeho kerike. Oke. Kisi sapon bakha odru mudru kerike. A borrok ni bagai no. A mol brum ni thai chuk na ha. Pia je borok. Oke. Ani musasuk nei excuse klai rok ani jaga. Okay, ani samu abahai nei je Jisu Kristo no reject klai rok. Kai to rohormani love letter no reject klai rok. Kai to rohormani chef kaham no reject klai rok. Kai to rohormani ak apply no reject klai rok. Borok bahai par man glak ni sao. Kai to kaham. Praise the Lord. Hallelujah. Ambagin no tong tong di. Sengsara nang ganang sijag yang itu. But nung se ganang keri borok chuk na hawo. Amen. Tangi nung chuk na hawo ganang because nung Jisu Kristo nung personal savior nung klai kya. Nung Jisu Kristo bai than sangi nung borok katalang ka. Nung tamu ketal gusti khom jago. Ketal lo nung khom jago tamu. Amen. Praise the Lord. Lukurok takpon no same nung jagi tongo. Aba phonong na off phonong ni busla sulu akami ni sulu mo. Okay. Takpon lukurok no same nung jagi tongo. Because sengsara nung okay big ra chugya na sijagi tongo takpono. But nang Jisu Kristo bi thansang ma bai nang saiman chiri nang sing special taikri because sengsara sa nang bigra sijak tongpano chok na haule nang sing gnang nang sing sajak nang sing sanajak taikri because ni nani permanent langma chok na hause or sengsara temporary si lekhai manai jatse. Okay, sengnia haga thangne rokom surengka tomono 50 বছর বয়স সংজাকে পাশে পাইনা নাই দংকা তিরি singke eng odek salai dongka. Okay, so abuni bagi no অসংসানি বয়স অসংসানি সম্পত্তি রঙতই নং আস খাতং খাজা তাংদি নিনিয়ানি সই উমর চোখনা হাউসে নিনানি সই সম্পত্তি গনাং চোখনা হাউসে তে নিনানি খাতি জাকমানি যিশু খ্রিস্ট তে তিয়ার খ্লাই জাকমানা বেবাক চোখনা হাউসে অসংসারা মুংসসক জায়গা সম্পত্তি নতই বখা বেরাওয়ে আর গবাগৈ নং যে নিনি বাগৈ রেডি খ্লাইমানি কাইদর নং আমরা তা কেপলা জাগদি কাইতো কাহাম প্রেজ দ লর্ড tongthok jakda kapang serang jakda faidi thangnai sung waisa pore laikya tinte iso pore lai pirwana Lazarus te aganang ni rang thong mano sung khuluk lai nai Luke chapter 16 verse 19. Luke chapter 16 verse 19. Kaido kaham. There was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen, and who lived each day in luxury. Ganang khoroksa tongmani bo richum jilik jalak kano salbrum tongthok sa thokke tongo. Okay, rikaham salbrum tongthotok. Okay, wow, hay na. Tini abono manam busum lek ngomoro nokahamo rikaham branded nok for tiles razak marble thepazak. Okay, ri belai moro cham belai keno kaham sa manam busung ya tongba go jaga sungje ganang no nuka bo baba ni ganang ge bo Christian da. Yes, o ganang Christian. Okay. Verse 20. At his gate lay a poor man named Lazarus, who was covered with sores. Okay. Sengoro tamlo, bojasa ganang mahay no te koroksa tongo bindug lamo
bigraku o gwnangsan iri obab gri nok obab gri rang obab gri pura senajak gwnang Christian. Okay. Or next sengje nukmani ketam do Lazarus ke tamo bigraku. Okay. Asake bigra bini besak gwnangai kesamang. Okay. Bigra simiaku tesi kesaganang. Bo gwnangni nokao tubui rfaijago. Hakeba gwnang sani noklao nokao gate o naisingjak. Tamno naisingjak 21. As Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table. Mungsasak samung bararok kibi르ke 거사이시하나니. mungsasak samung bararok kibi르ke 거사이시하나니. Agnangni chama bara mai hanta kesarokno. Sawino boho kesang rena naijao. Sirok sudase bini kesarokno selak payo. Okay. Osungsaro tamung ke o chamung ni coba belai marhaisi. Baksanga to chamung ni coba o kerikha. Pia kebangku borong no takpan chamung ni coba o. Okay. Nini stini mai kopulung mui obab kerei alaida. Abahai kami, abahai thai, abahai jaga, abahai area tongu. Borong ke chamung ni coba o. Osungsara paisa sana bagini keri borong ni abahai potongu. Abang bagin Jisu Kristo jago shimani angno langmani chamung kunai. Okay. Ako belai ke ang kana brum pori brum wansu brum no tong togu. Because je borok tini sungsani chamung o bial. Borok ni bagi mol brum ni chamung sabong pakyang mala Jisu Kristo. Hallelujah. Kaito kaham. Oral nang Lazarus no nashigi naidi. Ponasani mai paisa sana sekere. Mui kibiri kangge pada masa no nashigi tongzazaw. Yang gwnangsan ile obab sekere. Sasini sawi kibisiru. Ri zilik zalak nok kaham. Ai tong tongzak wari. Yang le ok shazak. Ok kuimani bagri. Tampui berangjak. Sui selakjak. Okay. Besukse. Okay, letra patra. Besukse. Okay, kosto mani tongkana. Ambagino, osungsani, oze pain, oze kosto. Chamung ni coba. Okay. Kebangma. Coba coli tong osungsano. Piaba. Kebangku borono compromise kelai payo. Tam compromise enggak ke. Ketang tongna namani ba. Samung nang sumani ba. Ocamu ni bagai nangke Jisunu siniapan tongra siwana. Nangka ke bono reject pan kelai gara siwana. Okay. Abahai. Tabu 어제 Lazarus 시곡 엉커리 망라 컴무다. 자몽 거기시하나. Lazarus 뭐 시곡 엉커리 자만 카무. 마몽 서스 illegal 사몽 라이더 사몽 클라이 뭐 자몽로 아지 망라 컴무다. Obviously 망 카무. 비어 뭐 시곡 엉커리야. mungsasak illegal samung khlai bo samung ajina thanglia oro sungtam no nga ke masaka masalekha masalia okay azaga bo thangi soguija haipano shiko bongkhoria haipano mungsasak raida saya samung bo raida saya abai samung bo khlaya bo musuke khlaiman kamu shiko bongkhori man kamu
musungke raida saya samung khlai bo samung ajiman kamu binar kuno interest kari. Okay. Enggak ora azale hake ba oze gwnangsa samung awak kari. Okay. Rizilik zala belai ke senazak. Okay. Tapi difference tamu ganggo zagawo. Sengnogo 22 finally the poor man died. Osungsaro jeto bo nasamung kaham ko masawo nakir bono sak nangnai tongo. Okay. Kebo bini bagai okay basa faine ba maya khlaine krika. So tam khangke obigra so thikani so. Hake suari rok bono tlangai Abraham bai asugro wikha. Thima loglogen boro sogkyan bale Abraham je jaga asukjak aros ma asugui sibo. Salsa gwnang bo thikya hake phobjak khani so. O 22 no nang bar bar pori nai di. Gwnang ni bagai simalang tongo. O bigra ni bagai simalang suduk kri. Okay, ang pori yon kaldi. Finally, the poor man died and was carried by the angel to be with Abraham. The rich man also died, was buried, and his soul went to the place of the dead. Okay, there in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. Gwnang sanile simalang botongo. Gwnang sale hakor kaham ke khurui phobjaka. Ri morokku a kthyo boljaka. Okay, maybe rangsa ro pangse. Ngai manu bini a coffin ro. Asuk gwnang ri jilik jalak chamung obab krei. Hakor kaham phobjaka rangsak ni coffin bai ke phobjaka. Abose Abraham ni bodolo hakeba kathang rok ni bodolo bokos khobjaglia tam sayang khana bini gwnang mani je saya tam sayang khana bini gwnang mani je saya ri jilik jalak sumanda saya samung kaham samada saya tamo nok kaham tongmanda saya gwnang sani tam saya hangke bo bumungle Christian tejak no but bo Kristo no sak bo nanglia te Kristo no bini bisingu amai khnadi nini rang bo tongo okay jaga bo tongo shalang jaga bo tongo coffin kaham nono phobnai borok bo tongo bebang ready gwnang ni hain blero sungpori mo mini jaga tong ri tongo nok tongo chamung tongo coffin rangsak ni phobnai borok tongo phobjaka asuk sungsaro sunajak sungsajak gwnang sungsaro bo abose thei thangmale bigra kuk bosi chiri khoguijak morke hao sengsaro gwnang engmani saya ya gwnang mani kaham but a gwnang bisingo but nang sengsaro je sepan tongro siting nini tomung no nini bisingo Kristo kri hingke but nang Kristo bai thansang jai hingke a katal position je thayo nang sokpai namon ar kri hingke kaitor je invitation ro hormani a invitation okay ahon nang accept khlai hingke a invite no okay Simon Sidi nang suk bigra te kri sengsara gwnang sijak phano nang
Kristo kri ingmani bai chokna ho bigra ko mane thimani yagulo ta chokna ho ya thimani yagulo nang bigra ko sijaknai piaba sangsaro bigra ko sijakpano Kristo bai thansangjakni bagai thimani yagulo nang gwnang ko sijaknai o thimani yagulo honmani amro no hono molbrumni bigra ko bo molbrumni okay a gwnang ko bo molbrumni bofro thimani yagulo but nang se bobono jan tiar khlai tongkha tabu invitation to panda samung panda ni ingna sekang no invite khlai jaka abo se jaga naigena ni excuse khlayo korai naigera na musung naigera na kaijama kata ni excuse khlayo abo to samung sala jani slai sekang no invite khlai jaka ble no borong no ri borkos khnali ang ba o lamani yakung khora bokol nugia bigra borong na nahar ka samung panda achuk raka jo to no charaka aje invite khaijagi phayarok bahaipan malia ni sam yes o gwnang bahai no bini jilik jala bini jaga sampoti bini power abono tisu khom khom mungjagi tong siu kathang tong pro thei thangmale bigra kok jaga chiri khogijak bo bini mokol bus kango je Lazarus no okay bini samung bar rang se khosai sao bole uma bose pura sung sasake kathang rong ni bodola asugija okay sangsaro bo bigra sijak sukable thimani yagulo gwnang kok sijaka o sangsara gwnang sijakmele thimani yagra kok sijaka kaito kaham ambagai nang sangsaro nangke bigra phon sijagi tongra sidi thimani yagulo nang gwnang sijakna nangnai gwnang sijakna simia a gwnang nang sogina nangnai a gwnang borok ke kaitori presence o asung sasa kaito kaham praise the Lord nang nukjakmani gwnang ngi tongo o sangsaro phiaba manthai bigra koksi abo molbruni bigra gle kirima singsa o jaga nang nukjagi angdi nukjagi gwnang nang tongdi because Jisu Kristo lokuni thaneo iko honi tang phunungi me phiaba nang Jisu Kristo gwnang ke okay Jisu Kristo bisung bono bisungo tonoi nang okay gwnang kok jaga tongsidi amen nukjagi gwnango naidi o sangsani yakarmani yagulo nang saksana jak sungsa jak teke tongla hallelujah kaito kaham tongthok di khabang surangdi because tini kengom borok bigra hani dukho nangjagui tongo nini bagai shep kaham tamo o jorano bebak no okay tini mungsasuk tongkhese omono hone wansuklani nin kun pan jekring ke ba nini bagai wansuk mung Jisu Kristo yadi ba hake a horbai salbai wansuk nai no kaito no wansuk nai ro kaito ni kok no wansuk nai ro borok na talika kaham ko borok na hamsa jakung na ble kaito kaham praise the Lord aw tini bo jaga o bo position o okay orto gwnang bigra hani sing serang laikya tabo nang gwnang phanang man bigra phanang man gwnang ke sida morge ho klaina ni sajak mania tabo oro sajak mani kok ke Kristo gwnang Kristo krisi tabo sangsara gwnang ro Kristo no accept khlaimi amo o gwnang ni bagai sangsara bigra ro klaisa ka accept khlaimano take te kuno asajak nai krei aboni bagai so abon bagai tabo sangsara rango gwnang da rango krei da doesn't matter just jaga phanang ni na Kristo gwnang na nangai Kristo gwnang mane nang qualified borni bagai molbrum ni thai ni bagai bo molbrum ni thai kathang molbrum ni thai ni bagai molbrum kaini ni molbrum kathai bo molbrum ni kathang bo molbrum ni tabo Kristo gwnang mane kathang o molbrum Kristo krei mane thai mo molbrum nang bo molbrum na abase kokke kaito kaham tongthok di khabang srang di Jisu bini soina singi tongmani borok no na phaina sampakha abate haksalma hनै bosor sida 200-300 bosor tongkha bahaya sampa suka abat tini horopan sengi mano khana pungupan sengi mano a Jisu Kristo bini tiar engjak borok no na phaimani sal
Kaito kaham. Korobusuk tongo jagat piyar. Angle tini horo Jisu nafanya paket tini nang khobjak nai. Korobusuk confirm tong. Hai korobusuk daot tong. Ang khode khobjana khobjaya saimia ko ne. Korobusuk confirm tong. Tini horo Jisu Kristo nafanya paket ang tini nang khobjak nai. Toro tong. Nang confirm da. Hai korobusuk confused. Ale silia. Abhai roboto totong. Okay, ready. Tongo ready. Okay, chini buku Dumali, chini buku Jomona, buku Susma, buku Sevika, buku Taku Rajesh. Okay. Buku Puspa, Taku Papi. Okay. Kaito kaham. Hallelujah. Ketawa je tu tiar ini gosi lagi apa? Ready ini gosi lagi apa? Oh, genang ke ready ini tongmani ya diba? Bo mor bro mi thai man nai ini tong thogi tongmani bla. Bo bu Christian no. Boke Christian ya mani bo Christian no. Bo bu mo Christian ngi tong ka. Bo family Christian ngi tong ka. Mane bo fa Christian. Bo sa ba Christian han jak abahai. Seng thang ne beseng laikya. Christian na bagi bo mung nama bai buya. Christian family achai kya ba bagi buya. Ai Christian hab gana ne hab mane abu ni bagi buya Christian ya. Christian na bagi nang personal Jisu Kristo gana na. Jisu Kristo ni langmani malik na na. Jisu Kristo ni boss na na. Jisu Kristo nono control khai mana na. After sen Christian. Nang man control kayo. Tiklayo dawo. Musuh ka thangka, musuh ka thalia. Abhai jago Jisu Kristo to gya. Nang jepro fully submit kayo. Bo bai tang phayo te samung klayo. Aborok soy Christian. So Kristo ganang Christian. Bono molbrum ni bagai qualified. Molbrum ni kathang ni bagai. Kristo kri Christian. Bo molbrum ni tekto mor ke hani bagai qualified. Tabung nang si bo Christian. Kristo ganang Christian. Na Kristo kri Christian. Nintaris tabu. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Nang khel khai nai di borok kobang mana joton hamjago. Nang saisung jorao ani logo Kristo tongo. Ang Kristo ganang Christian. Abahai happiness atong thongma sodo sokpai kya. Jefur pano bodol kobang jagano borok hamjak layo. Tau phai tongo buskango December nang nai nai di. Asuk bosor kolok mabo waisa pano nang dol kuthum laimani nukla. Taba asum sake borok kobang ma kuthum laimani nang nukpiu nai. Okay. Belai khatum khajake haina hoi borok kobang ma nugui. Hodom dodom kam khorang bai samung bai aku bai. Dress kaham bai ke sung sa ke nang nugu nai. Joton abahai bodol kobang na hamjago. Fiaba Jisu Kristo nang bai tong na bagisi phaimani. A bodol kobang ma thangai nai tu gudi hniya. Nang saisung jorabo bon nang bai tong na musung jabo. Jepro saisung jorabo nang Kristo ganang a borok si qualified a borok si ready hino. Okay. Kaito kaham. Saisung phalo sa nang ang apply no. Okay, soitan tai mesan pai malia. Saisung jora phan sa nang soitan mesan ni rohoro. Ki gri rohor kotoli hne. Okay. Tangale Kristo ganang ma bagai. Tabo apa sa sadi. Bahai nang. Okay. Okay, Bisho Prem. Darani bagai shuri jadi. Tam huni shuri nai takuk Bisho Prem. Tam problem nini. Bahai nang boza gawo Kristo gananda. Na Kristo kurida. Jisu tomon tini phake nang khobjak nai da. Hallelujah. Kaito kaham. Fadi. Bodol kobang ma nasigui excited ngai abhai seng nglai thekri.
사이중 저라보 휘다 카동 카람 뭐 사작으로 삽작 똥톡작 소이 아바하이 시니무 아바하이 그탕 똥뭉스 신탄 룩사가 나나이 할렐루야 praise the Lord kaito kaham sab logi tongba o Lazarus ni logi sab logi tongba min taku buhusus logi riya nable kebal logi riya zora point to nang Kristo bai kerengi tongi marmani halo abo nangko praise the Lord jor jabardasti ingya amo sida sopre lai ingya dagi lai ingya hindi thang lai gerana paidi aba ingya abo wailing muchungi halok narak mani sebo nin thani kaitor musungi phaikya tabung nang musungi bobai kereng nai da base nang ring hori Jisu Kristo phaimani ya bom musungi phaimani nono hamza gwamni bagai phaimani tabung nang mana hade hamza nang bobai kedik kereng kha nang bobai thanza dang kha base haleluya যেমন ইয়াফা কাইনি মুচুঙ্গই 하게 제프로 그런 거 커랑 엉커만이 하이 지쇼 무송이 파겠는 거 무송이 아까 웨일링리 깨바이 다기 자기야 무지 위는 지쇼 사보 땅에 파게 능 배박 무지 위 하게 그런 말이 제만 야파 까이니 그런 가게 커랑 엉커만 하이 다부 지쇼 크리스토의 탄생마이 땀 엉커나이 끄달 엉커나이 멀브름리 랑마 엉커나이 아까 먹을 먹도 있고 불롱 따라 아니 까이들 배박 사이먼 아니 라이프 뭐 따모 낭고 ang birman bigra besa tau bodara asa kok khnaman yagulo bodan nang saksane bigrang jagi tongko asa kok srenglai mau sengtam srenglai tonglai gnang sengtabu Jisu Kristo se mada masa masa ya mai semia pokeda rang da tongkre abo semia but Jisu tongo abole confirm nang gosi daman kasadi ang tini gnang Jisu Kristo ni langmo tongma bagise tomuno Jisu Kristo tongmani baino nang gnang ke gnang gosi sidi bigra ta gosi sidi sengsani borok rangnot phunogui gnang gosiu sengsani borok jaga phunogui gnang gosiu sengsani borok chakri phunogui gnang gosiu sengsani borok kobangma sengsani manai khani phunogui gnang gosiu nini thanibo je tongmani gnang kha paiflaya jar gnang abongka Jisu Kristo nang Jisu Kristo no phunogui gnang gosime haida 제프로 뭐 그냥 하는 것이고 뭐로 뭐니요 더 막은 그냥 하면 능니 땀 동바 안고 승산이 많이 크니 부르기 전으로 그냥 것이 동바 아니 비슈고 저 동만이 그냥 가 멀브름니 파이플라이자 সম্পত্তি the endless treasure 안고 지슈는 부르기 그냥 것이고 아멘 praise the Lord 능래 것이 되만카 능 지슈 크리스도 동만이 왜 saksa는 그냥 것이 되만카 nang tapun na rang lekhawi jaga lekhawi ha abrong thumbai ta nang ganang gosi tongkho nang tabu Jisu Kristo ni langmo nang babai kereng ka thansangka Jisu no tuisi nang tabu ganang gosi di yes I'm also rich not only rich the richest person because of Jesus Christ ganang kok Jisu Kristo tongmani babai haleluya rang phunogui ganang ta gosi di jaga phunogui ganang ta gosi di rangsak phunogui gnangta gosidi chakri phunogui gnangta gosidi ani langmo Jisu Kristo ang bobai thansangka Jisu Kristo ni jare ang gnang ya gnang ko praise the Lord kaito ka jotoro mone kha Lazarus to bigrah nai bigosla thaimani yaglo sobse kabja kok sabo gnang seblasla kathang tongphur moneikha ha angsa gnang kare thimani yaglo sabok sab moneikha sengsara ma kap kha sabo Lazarus okbuksa bohog yoksa bohog so supongui manya sab thangin moneikha o sengsara je buksa chukna hao kuplongui moneikha o sengsara je gnang morke hao thangi wa ma holikha so saiman sidi molbrumni muni mungni bagai Jisu Kristo no nango
Serapsa ni muni bagai rang nai tuk di jaga nai tuk di. Orang muni nai ya golo makap nai wah holei. But mol brum ni muni mu. Sengsara bo chok na hau bo. Mol brum ni muni mu. Sal brum ni muni mu. Nini habit nini lifestyle kaisi di Jisu Kristo na teri. Amen. Jisu Kristo no seng aka crossot thijak ni mana crossot thijak abon bagu khulumya. Cross no mesen kabon bagi seng khulum. Jisu Kristo ketai hakoro popjang no seng khulumya. Jisu Kristo thangai basa mani akka thang Jisu no seng khulum. Hallelujah. Praise the Lord. Ketai no se ya photoi tong manai. Boss sini subra engka ba. Seng batali ke kaham kung kable. Kai to kaham. Tong thok di ka tong serang di. Gwnang mani ke nuk jai ke gwnang di. Sabo Jisu Kristo no bakhaw toni mani bai. Loko nugi abo. But nangke wow. Okay. Aga sengsara nuk jamani gwnang rom ke wow nang jagile tongo. Sengsara. But ya bolo wow hanjangani chance kari. Okay. Tegai sa kong katamo. Aw sengsara gwnang di. Piaba Kristo gwnang. Kristo bo gwnang. Tei logi sengsara bo gwnang. Abo ke nang right jagawo ag gwnang nang use khlaiman nai. Kristo kre gwnang rok abahain tiyo kochobu. Kristo gwnang, arabu gwnang, tei sengsara bo gwnang. Abo ke kai kini mungku suni bagi use ongo. Example Abraham, David, okay, Solomon, tamahake kai toro chongjak gwnang kukro. Bahake boroni gwnang no kai kini mungku suni bagi use khlai ke sung nogo. Hadi, sung batawo sengsara rang tongo, ri tongo. Okay, tomon tongo ke. Abo kai toni kingdom use nglajat abahai gwnang seng nglayana. Tomul kunfang kredi na sengsara ichoke. Kristo gwnang ajaga tongi deng tong di. Okay, Kristo gwnang tei sengsara gwnang a combination abo kai toni mungku suni bagingten. Sengsara bigra ichoke but Kristo gwnang tong di. Kai toni mungno kusuk khlai love ma bai suri ma bai. Hallelujah. Nang sa khamsa jak tei kari. Fadingka amsung sitem ozorao yak buk sale engliana. Serapsa kena serang layana. Piaba je serang mano bebak muito narang layana. Kai to kaham. Pali palka hambat layan. Father, thank you. Nini apply kok ni bagai neng hai neng sano founder few ka nini apply kok bai ka thang kok bai ke. Apa seng langsung mani ke neng tong mani presence te neng sini kenang neng tong ka seng kalau. Thank you. Mungsaro tu wala jak ke. You're enough. Thank you Lord of family ni bagai. Nini kok no kana nai. Konjo kai simi bro ni bagai. Jisu nin thi ka dan sarsa bro ni shaka. Thank you Lord. Thank you. Apply ko Kristo Jisu nin bagai. Apa nin tanah hamba ya faro. Amen. Okay, belai hambai. Amo sunu sitem. O kogro nini thani wo samungo chukka. Tei nono phandui tong ka ba. Tei koroksa phan mana tei. Mangkhan ki ba. Share clarity. Maya ka to kokre. Hallelujah. O sengsara asai phai pro okay sini tako bisho. Ni simi dukho kosto ani life. O sengsara dukho kosto ta lekha di. Mol bro ni bagai ni bagai khati jak atong thong mo se lekhai tong thong di. Hallelujah. Praise the Lord. Nang belai apply se te ham sa jak se. Okay, belai hambai norok no. Laibo zorar phai ba bagai. Kha khlai norok tong thogi tong bai na. Ke announcement jotoni bagai. Buskang ni 1 tarigo jeng obahake laibo khananai te regular Sunday service manjak phainai. Obahake joto sing family kaisa khumlung park ko gathering khlaina thangai tongo. Abo November 1 tarigo aro 11 ni simi 3ta jora sing park bisingo tongnai. Palke kok salainai mal lainai kaiton kok serang lainai photo bujak lainai. Okay. Kaitoni mungno sing kusuk lainai. Okay, sabo koro buso excited. Moda musung. Nangbo of family by malanya musung kake. Okay, nini bago ba chef kaham. Family kaisa sang malaya na. Friday, Kumulong Park, abo Kumulongo. Date hinke 1st November, 1 tarik November. Time hingke
11टा ni simi aro sung tongnai tei hingke 3ta jora kaham fellowship unai sini aro okay o time o so je manjana muchungnai rok excited ke tiarung baidi okay hingke ticket rok niji no paima hamnai aro kebuni bumung sapano sitok jagla so bisilo nagena ang thai baloka 10 taka lengyana 20 taka rok wngkhana kok nei chi rok borogo abo jotoni yakon tongo okay kri hingke bo sahor di abo pano sing arrange khailene phiaba je mansak saisung ticket tanin sing hablayana park bisingo te aro kwrwngsa jaga sing malailene tei kwrwngsa jaga malai sing panda khailene kaitan kok swrwnglaine alini khoroksa te khoroksa malailene chibaire lainai okay obakeno sing tei bo kaitoro tol layana chini halok oro sungsaro bo kaham khailene kaitoro chini halok kaham mahai sing kaitoro taku buku rok bahai no padi sing tei bo halok kaham khailene kaklai norok bahai no belai tongthok jak nangke o November 1st November sing je kuthumna pandani bage norok jotoni invite khayo hallelujah paidi alke malani kaitor mono kuso khailene akabusung siten hambai